ni Wilson Gumisiriza. Benshi bamwibukira muri aya mashusho ubwo yari akiri umusore muto. Oui, dans cette direction, dans la commune de Njenda. On se bat là-bas. En ce moment même, Major General Wilson Gumisiriza yabonye izuba mu 1962 avukira muri Uganda, aho ababyeyi be bari barahungiye. Ubwo urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiraga, numwe mu barugizemo uruhare ndetse rurangira afite ipeti rya majoro. Muri uru rugamba yari umuyobozi ushinzwe ubutasi ya batayo y'157. Yagize uruhare mu gufata ikigo cya gisirikare cya Gako. Iyi batayo ni nayo yabarizwagamo abandi basirikare bakuru barimo General Retired Ibingira, Major General Retired Eric Murokore ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda kuri ubu General Mubaraka Muganga. Mbere yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, Major General Wilson Gumisiriza yakoze inshingano zitandukanye mu ngabo z'u Rwanda. Yabaye umuyobozi wa diviziyo irwanisha ibifaru n'imodoka z'intambara ndetse anayobora diviziyo ya 3 mu ngabo z'u Rwanda ikorera mu ntara y'Uburengerazuba. Major General Gumisiriza yabaye kandi umuyobozi wa brigade ya 501 mu bihe bitandukanye. Major General Wilson Gumisiriza yagiye atanga impanuro ku basirikare b'u Rwanda bagombaga koherezwa mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique mu butumwa bwo kurwanya iterabwoba.